ассоциация женских сообществ «Скуль», это же мы небольшая организация, как бы, и гранты у нас такие небольшие. Мы получаем от этого зарплату, но и решаем какие-то проблемы, насущные населения самого. За каждую копейку грантов мы отчитываемся. И отчеты мы сдаем налоговую, сдаем, в общем, отчитываемся перед своим составом организации, какие деньги куда мы направляем. Мужчины решают глобальные проблемы, в основном связанные с сельским хозяйством, земледелием, животноводством, а социальные вопросы остаются как бы в тени. И поэтому мы решили мобилизовать именно женщин. Проект он был направлен на то, чтобы поднять уровень активности местных женщин, чтобы они активно принимали участие в решении местных проблем. Аялдардын көйгөйлөрү мындай четкерээк калып калат да көпчүлүк учурдачы. Анан аялдардан да сөзсүз түрдө көйгөй чыгат. Анан эркектер көпчүлүгү үй бүлөдө кандай болсо, эркектер үй бүлөдө негизи чоңураак проблемаларды чечкенге аракет кылат да, ал эми майда жана балдарга тиешелүү социалдык маселелердин көпчүлүгү аялдарда болот да үй бүлөдө. Ошол сыяктуу эле айыл өкмөтүндө дагы ошондой маселелер четте калып калат да. Анан биз ошол маселелерди алып чыкканга аракет кылганбыз. Бул жерде мурун бизде жалаң карагайлар болчу, кайыңдар, бактар болчу. Анан бул жөн эле тургандан көрөк биз эми бул жерге бир балдарыбыз үчүн пайдалуу нерсе куралы, пайдалуу нерсе жасайлы деп анан ушул жерге кичинекей бакча, ушул жерге кичинекей алма бак тигүүнү пландаштырганбыз. 15-тин тегерегиндеги аялдар топтолгондагы ар бир айылдан 15-тен. Анан ошолордо көйгөй аныктагандагы ошол көйгөйдүн негизинде эң негизги болуп чыккан көйгөйдү биз алып чыкканбыз. Ал көйгөйдү ушул Акчи айыл өкмөтүндөгү Абдышакынов атындагы орто мектебинде балдардын ысык тамагын уюштуруу боюнча биз негизги көйгөй катары алганбыз. Өзүбүздүн коллектив менен мына инициативдүү топ аялдардын турган группабыз менен сүйлөшүп туруп, анан ушул жерди бакчага айландырдык. Ошонун ичинде бизге бөлүнгөн каражатка мына сетка, ушул сеткаларды карматып туруп, биз ичине алма бактарды отургузуп, бул келечекте балдарыбыздын тамак ашына пайдалуу жана балдарга витамин болмокчу да. Мы как бы подняли уровень сознания наших лидеров женщин в том плане, что они вообще не должны ждать, когда там мужчины придут и решат за них проблемы. Они сами могут решать эти проблемы. Ассоциация келгенде ал сразу эле биз минтебиз деген жок. Алар келип ошо көйгөйдү аныктады да. Ошо аялдар менен отуруп алып кандай көйгөйлөр бар деп чечишти. Группага бөлүп алып көйгөйлөрдү аныктап жазышканда ар кандай көйгөйлөр чыкты. Аялдар кеңешинин тобу бизге жакшы жардам берди. Өзүлөрү ушул бир мини проектлер бар экен. Ошо мини проекти менен 3 айылга жардам беребиз деди. Анан биз ортодо эмне кылабыз деп ары ойлонуп, бери ойлонуп ушул кичинекей эс алуу жайыбыз бар эле, ошонуга лавочка кылалы деп анан сүйлөшүп ошол лавочкага заказ кылдык. Лавочка алып келип салып беришти. Окуулар, семинар, тренингдер өтүү аркылуу аялдардын активдүүлүгү жогорулады десем болот да. Пилоттук айыл өкмөт болуп, же болбосо өзүбүздүн демилгебиз менен ар кандай долбоорлордо иштедик да, бейөкмөт уюмдар менен. Ошолордун негизинде аялдардын активдүүлүгү жогорулады. Көп эле проекттер менен жүргөнбүз, бирок бул аябай бизге жакшы жардамы болуп калды да. Эл көзү ачылып атат да, ушул кичине аз да болсо кичинеден көтөрүлөт экен да айылыбыз. Кичинеден көтөрүлүп ушул эс алып 5 бала келип олтурса дагы ушуну жакшынакай ушундай энелерибиз ушулар тияктан жардам келди эле деп ушул аябай жакшынакай демилге болуп атат да бизге. Эми бул деле мурун деле биз өзү деле ойлонуп жүргөнбүз, баягы каждый кто жүрөт, айылда ойлонот да, баягы көрктөнөлү, оңдой ойлайлыз депчи. Анан булар келгенде уже бизге жакшы эле түрткү болду да. Анткени сабак өттүк, окууларды өтүп атты. Анан кийин аялдар келип көйгөйлөрүн өзүлөрүнүн көйгөйлөрүн чечип берип, айтып берип атышты. Чечилип ошонун арты менен мына скамейкалар коюлуп атат. Разрабатываем проекты, которые направлены на то, чтобы усилить потенциал женских сообществ, особенностей в частности, но и в том числе местных сообществ.
Ассоциация келгенде ошо акция өткөрөбүз дегенде, бир идеяны чыгаргыла, көйгөйдү алып чыккыла, ошону акция катары чыгаралы дегенде, ошону жөн эле акция кылып салбастан, ар бир айыл, 3 айыл ар бир өзүнүн көйгөйүн көтөрүп чыгып, ушу кичинекей болсо да бир маселе чечилип калсын деген максатта иш алып барышты. Топ болуп иштегенде ар кандай көйгөйлөр айтылды да, айылдын көйгөйлөрү. Айылга акча бөлүнсө, мисалы, арыктарды тазалаталы, же жолду оңдотолу, же мусорный бак коюлалы депчи. Анан ошонун ичинен биз алманы көтөрүп чыктык. Бул алма бакты көп жыл колдонсо болот. Балдардын ден соолугуна дагы витаминдүү тамак десек болот да. Ошондо бул айыл 23 түп алма бак диксе, экинчи айыл түгилген бир эле спонсор 80 түп алма берди. Бир эле адам өзүнүн күчү менен айыл үчүн, айылдын балдары үчүн деп 80 түп алма берди. Ошону мал жеп салбасын деп, ошону курчаганга сетка кылышты. А үчүнчү топ болсо ошо мындай бош убактысын туура пайдаланыш үчүн, жаштардын, же болбосо карыган адамдардын бош убактысын туура пайдаланыш үчүн ошо скамейка отурганга барып ордойношот дейт карыган кишилерибиз дейт. И отурганга место жок дейт. Ошон үчүн ал жерге скамейканы орнотушту да. Мы стараемся помогать Айыл өкмөтү, стараемся помогать местным сообществам, лидерам женских сообществ, чтобы они пересматривали свои программы, свои планы, научились решать свои проблемы на местном уровне. Очень много есть проблем, которые можно решить за счет ресурсов и потенциала местных самих сообществ. Вот. И, в принципе, вот в Тепке идея была, конечно, главы Айыл өкмөтү Байбосунова Азиза. Он подсказал, что вот очень хочет разработать проект по тому, чтобы помочь детям из уязвимых слоев населения, которые хотят играть на комузе и которые бы хотели бы учиться этому. И вот мы вместе с ним разработали этот проект, и он, слава богу, прошел. И вместе с коммузами, которые получила Айыл өкмөтү, они получили еще музыкальное оборудование. Аппаратуралар, колонкалары, жанагы ушундай мугалимдерди деп атайын маркерный доскаларынан бери келген. Бардык музыкалык аспаптар келди. Буюрса бир кызматкер алынып, атайын Айыл өкмөтүнүн эмесине жалаң комуз кружогун ачып, музыка, би, хор, жана ошол кошумча шахмат боюнча кружокторду ачып башталды. В очень хороших отношениях со всеми Айыл өкмөтами сейчас, в настоящее время. Вначале они не понимали, вначале они как бы с недоверием к нам относились, но потом потихоньку стали прислушиваться. И сейчас, в настоящее время, у нас хорошее сотрудничество с ними. По работе с ассоциацией женщин Ысыкулской области, которые нам проводят семинары, помогают советами в написаниях проектов. И у нас была идея организовать именно пункт выдачи одежды, бесплатной одежды. И вот именно благодаря ассоциации женщин Ысыкулской области мы открыли этот пункт раздачи бесплатной одежды для нуждающихся, для малоимущих семей. Кому не нужно, они приносят эти вещи, игрушки, а вот именно нуждающиеся, они приходят, и что им надо, они выбирают, берут. Это было одно из очередных наших заседаний рабочего комитета по развитию, по обновлению программы социально-экономического развития Тепке. И вот когда они собирались, мы подавали им идеи, как можно улучшить жизнь малоимущих слоев населения, уязвимых слоев населения, каким образом можно какие-то мероприятия внести. И вот подали идею, что у вас же очень много всякой одежды лишней, которую некуда девать, и, в общем-то, можно собрать и эту одежду потом раздавать тем, у кого не хватает его. Қандай болады сағат?
алып алып бирөөнө сатып ийген жокмун, бирөөнө өткөрүйген жокмун. Өзүм аракет кылып пойлага септим. Анан кичине көбөйсө анан малга берейин деп. Ал 5 мешек арпаны сеппей эчтеке айдабай туруп малга берип койсоң, малыңыз аны бир 10 күндө эле жеп коет. Думаю, это эффективнее, чем однодневные продукты принести, килограмм макаронов, литр масла. Ну, потому что продукты питания, они как за день, за два, за неделю съедят и все. А то, что мы раздали яблони, саженцы и семена, они сами своим трудом это все выращивают. И яблоня, например, она будет давать несколько лет прибыль. Ну, даже если небольшую прибыль, хотя бы дети будут его кушать, витамины. Лишнее будет, могут продать. А семена, они осенью собрали урожай, и этот урожай, он же как, он не маленький. Они могут сделать заготовки на зиму. Что-то, если лишнее, продать, обменять. В селе же как, если, например, нет молока, они могут пойти там поменять. И я думаю, это эффективнее, чем однодневные продукты принести, килограмм макаронов, литр масла. Мы работаем во благо народа, и, во-первых, нам имидж важнее, чем деньги. НПО, оно помогает населению. Не только там грантоеды. Большинство организаций гражданского сектора, они, в общем-то, я не знаю, работают для того, чтобы сделать лучше жизнь людей. Мы за какие-то копейки не будем там лишний раз портить свою репутацию. Азыркы заманда баары мелочный кирише берсеңиз, андай адам адашып кетет го дейм, баарын изденип, киришинип, казынып, көрүнгөн элдин жаманчылыгын каза берсе. Туура эмес да. Бергенин алып, шүгүр айтып. Ошол.